Bismillahirrahmanirrahim. Evde kıtlık hissedildiğinde okunacak tesbih. İmam-ı Gazali Hazretleri, eve girerken şu tesbihi çekmenin, o haneye 3 gün yetecek rızkı Allah'ın görünmez yerlerden göndereceğini nakleder. Haydi şimdi hep beraber 100 defa bu zikri beraber çekelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. 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 Ya Ganiyyü, Ya Muni,
Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü, Ya Muni, Ya Rezzak. Ya Ganiyyü